December nili sang ni som ni pakhat inrin ni liam ta a Assam Rifles ten Naga Civil Mi som pathum an ka lumawanga boina kal zela Nagaland boruak ala so sang le a Naga nampeng rang ten an do dal na sat em mawangin Nagaland Sarkar bo soi kudro pui Hornbill Festival lomna kalpui mek po ti to panita hial avoi som ni pani nana an bo soi Hornbill Festival a hian Kovel mun rang kut chim tu tamhle ma se Mon Districta Security Force ten Civil mi an tha awangin mipui himzong nan ti top lai lok ani nuwa ti top lo ani ta ani Sarkar thupuang tu nei bakro nu chuan an kut lommek ti top lai lok chung changa hian State Cabinet Emergency Meeting rel anga kalpui ani thu lo soi to in nunna chan ta te an torpui zia le an dem zia lan tirna ani thu a soi Inrin ni liam ta thil khenga wanga Nagaland buai na hian zia omlam pan deuh to ma se engtik lai po a boruak al hluai theidin muna ading meka tuna an stage boruak hi petrol tling pumma lighter nung kenen ain ang ber ome he thil khen na hi Mon Districta oting khobul tirule oting inkar kongpui ani a Assam Rifles sipai te chuan hel an omni a thu an don bo zuin kongpui a hian an lo changa lung al thei khura thok mi pariat te phur tu pickup truck chu hel ho phur ni angain an pong ka an jinga paruk an ka plumphot security force te thil ti dan an riat vele oting khomi te chu kal khomin Assam Rifle Camp an hual ngala an motor te an hal sakba ka sipai te hi an beizui ngala sipai te hian lo beile tin an in beina civil mi pasari le sipai pakhat an thi belle ta ani aton tona hliam tur enge mozat an oma Civil mi hliam tuar hi mi pariat vel ni in antar langbok Assam Rifles ten an ka hlum zinga pakhat hi nupui nei thar hlim hlot ni in an in nei atanga ni nu le ka hlum ani a an ka hlum zinga pakhat hi cholkar khat nu maya nupui nei tur engkim ti fel to ani tin an ka hlum zinga pakhat phei hi chu an chung kwa eizong tuam chun a chung ko member pali te har sataka chom tu ani bokawangin mipui rilru ana zual hle ani Nagaland hi sipai thunei na Special Armed Forces nuaya an ni awangin sipayan lal hle a chuwangin an thil ti rap thlak tak hian poya khoi na sat ang he hu in an chunga remna lek ko ani mitam takin an ring chuang lovani Assam Rifles ten tu tenge an ni ti po fin fia masa uk si lawa civil mi an pong ka hian dem a hlo hle a an nu zela an buai na awanga civil mi nun na chan an ombel hian mipui thina tirim zual hle mi then khat soidan chuan Assam Rifles ten traka chuang civil mi an ka hlum te hi hel ho an ni lo ti an hriat nuwa sipai te hian phum bo an tum ni in an soya ma se hetia an thil ti sual thup tuma phum bo an tum mek la hian khotual mi ten mu in an in be pha ta ni in an soi Assam media is mozo chuan buaina chua nu loka tuntrum buaina chungchang an tar lana khomi puiten ruang dap chua na an thok meka hriat thei china ruang som pathum mu chua ani to a hliam tuar pasaria tanga pariat velan omtia atarlan dana ruang phum botum anga sipai te an pu na po hi adik thei mai ome sipai te rong taka an che na awanga buaina achuan nu hian Nagaland internet le mobile network zong ti top lai lok vekania hetia in biak po na zong an ti top hian mipuitan in pun khom a harsa a buaina pun lun tura veng ni in an ngai ani internet le mobile signal ti top ani awang hian Nagaland buaina a thil thlen dan hi hriat zung a harsa hle a heti mek lai hian buaina chua lima mipui thin rimin Assam Rifle Camp an hal sak lai video chu social media lama mu tura omnuala civil mi ten an hal sak tak posa hian mizo an omvena in van duaina tok zinga an tel lova mi then khatin kem zong hi halvek angin soima se kan thulak na a mun nge ya om thin chuan kem hi an halvek lova abulvel ero an hal na sahle ti asoyani Assam Rifles ten civil mi an lambun na a liam na tak tuar chunga dam chuak mi pahni te zinga pakhat zok kumsom hli pathum mi sei wang chuan sipai te hian engma soi masalawin an kap ngal mi ati
trong har sa ti tak chungin asoi seiwang hi sipai ten civil mi an lam bun na a lung al thei lai chuan a thok mi pariat te jinga pakhat ni in oting khobula Assam Rifle ten an lo ka trum hian adar le a oma ka fu ani a an ka atanga ni thum hnuwa Assam Medical College and Hospital Dibruba ka zayani damdoina a khumbul loka hian lung al thei lai chuana a tho pui kumsom thum mi eiwang amuve a ani hi abeng bulmeya silai muin afu awangin abiak lei theilo thungani zayan ni malok hian Indian Express palai te chuan anomna hospitala an hmu'a seiwang chuan thil thlen dan soin inrin nit lai khan kan na tho na mun lung al thei lai chuana hmun atangin kan ho a mi pariat chu pick up trucka chuangin in lam kan pana hetia kan ho lam hi thok le khata minron kap ta thuta engtia rei nge min ka ka re meilo hun enge mo chen chu min ka pani an silai ri te chuan bom puak ri a angjok ma in ka ria khuwa ala thim lawa ma se min kap thawani silai ri hnu loka ka thian tenet motor chuata kan let veka min ka zo hnuwa motor danga min hlang zui le a ka thian thita te kha kalai nat khop mei nun na chan ji nga hian ka u naw pa po atel nge ani ati ral thua manga ngai thei tur thil an ken le ken lo chungchang zo na chu eng ma kan keng lo thil ken kan nei lo hrimani zolkar khat chung lung al thei lai chuana kan thoka inrin nit lai dar thuma kan banga chu zong chu ani mai ti in a chang an tho na mun lung al thei khur hi tiru phai ruam ni in an khuwa oting atangin ke em ruk vela hla ani a apo na kong pahni a nge a kong thui zo khi kong pui pa ngai le zau zok ni ma se a kwal deuh awangin motor lu theina trong shortcut kan ti mai thin a khomi ten an siam pumpel kong a oma tuntrum van duaina thlen na hi pumpel kong zo khi ani Assam Medical College and Hospital Dibruba ka superintendent Prasanta Dihinggia chuan andam lo te chungchang hi soin zayan ngai dona neurosurgery ti turni in orthopedic team ten anvil rengang e yang hian aluvun le amita hliamaneya zai nge yangai seiwang ve thung hian a om le dara hliamanei pathian ni zanlaya kandam do ina dalu annia hemi ma hian Sonari Civil Hospital an phota anri farawangin anron sonta ani anron da tir hian an hliam nei dan kan hresa bik lova hliam an ni angin hliamin an momo ang enkolna kan lo pe ngal mai ani ati damdoina hian Assam Police pahni zelin a inchokin an venga an mani veng tur hian Nagaland Police ten damdoin an thleng to bok damdoina seyuanga ompuitu an chung ta jinga pakhat niam kha chuan an ho konga hian tiru lei an kan fel chi ati in kong khuar na sa angreng deuh mai awma he kong khuar le diak an thlen don lai tak chuanin an hmalam le hnunglam atangin an kapa chumlo chat lovin minute ni atanga minute thum chung velan kapani an ka hlum te ruang hi motor atanga hnuk chuakin leya an the thla a seiwang po hian a unaw pa ruang leya an the thlai hi a hmu ani ati Assam Rifles ten an ambu sa tanga dam chuak pani te hi aruk te in Dibruga damdoi in panpui an ni a damdoi in a thok te po in tu te nge an ni an hremeilo ama ero chu Nagaland buaina kaljela mi puilam atangin sipai ten an rubo ni a ngaina alenta ke mawangin damdoi in a thok nurse ten an thala in nikhat an enkol nuwa social media lama an vordara mi pui van tlangin an chinchang an hreta chawani Indian Army thu nei tu te chuan Nagaland a thil thleng hi poi an ti tak zet ti soin a chui chiang turin thu pek ti chuwa ngalani ti an soi civil mi te thi dan chu Code of Inquiry a chui dona dan ang takin a trul anga malak ani don ti thu chuwa siamin an tar langani Defense Minister Rajnath Singh le Indian Army Chief General MM Narawane nena po he thil thleng chungchang hi hril hriat ani bok Union Home Minister Amit Shah chuan security force ten civil mi engemaw zat an that chu poi ati hle ti soin he van duaina thlenga nunna chan chung te ator pui thu le state sarkarin adin special investigation team SIT chuan thil thlen dan te chiang taka chuin dik taka ro rel ani don ti asoi Union Home Minister Amit Shah chuan Rajya Sabha civil mi te phur tu pick up hi ding tura anti nuwa ading du lova tlanchiat an tum mek lain ka ani thu asoya
ma se heti mek lai hian adam chuak te jinga mi seiwang chuan ding turin min ti lo hrim hrim engma soi lovin min kap top mai ani tlan chiat kan tum lo hrim hrim ani ati ve thung Assam Rifle ten an lo lam bun na lai hi kong khuar le diak lai ani awangin tlan chiat ngai na a om lova tlan chiat han tum na chi po ni in alang lo sa chuan Nagaland Mon districta ven him na thok tu ten hel an beina ti pal thila civil mi som pathum an thati soin kha thil thleng kha poyati thu asoya riat sual pal liau liau ani ati Amit sa chuan kha thil thleng kha asang beratanga chui ani don ti Parliament Rural in Khoma December ni ruk tho tran ni khan asoya civil mi te thi na chui tu tur Special Investigation Team SIT din ani thule until chui na chu thakhat chunga thelu turati ani thu asoibok Lok Sabha Thut Khoma Home Minister chuan an hai palwang ani SIT chu thakhat chunga chui zo turati anni ati Inrin niliam ta thil thleng chungchang hi soin Union Home Minister chuan sipai ten monna helchevel an omti thu dongin an rin hlel na lai vela lambun an lo tum ni in asoya lir thaya chuang mi pariat jinga paruk an thia anua an hai palani ti riatania mi pahni chu sipai ten damdoina anda ngala a khomi ten thil thleng an riat chuan army unit hi hualin an lir thei pahni halin an beizuita ani ati Union Home Minister chuan sipai te lir thei mi puin an hal le an beina lama sipai pakhat athia midang te poin liaman tur ni in asoi sipai te hian an ma nei inven nan le mi pui no kian nan silayan met puaka civil mi pasari thi in liaman oma tual chung thu nei tu te le police ten boruak ti dai an tum zuita ani ati Union Home Minister chuan hetiang hi athlen non to lo nan Nagaland hian secretary level officer an tir ngal thu asoibok Amit sa chuan Nagaland boruak chu atrang hlea ma se thunu nero ani thu asoi civil mi tha le tharum tho na thlengpoi ati thu asoya thi chung te ator pui tak zet ti asoibok he van duaina kai noya thi civil mi som pathum te ruang hi tho tran ni khan phum ni in sipai pakhatin nunna achan ba ka security force enga mozatin liaman tuar bok ni in an soyani Nagaland Sarkar chuan sipai hne na thu nei na sang jok pek na Armed Force Special Power Act man mek chu su turin ziakin sarkar lai puya an ngen don ti antalang Nagaland cabinet in urgent meeting an neya hei hi anrela tin hei ba ka hian Hornbill Festival nei mek po ti top anrel bok kumtina an nei thin Hornbill Festival hi December ni som thleng o turani a thotran ni bi khan civil mi te thi na thleng du lo na lan tirin ti top lai lok alo ni to a atuka festival nei chun zom to lo anrel le ta ani Nagaland Chief Minister ne Furia chuan Special Armed Force Power Act chuan an state ta boina le na tam tak athlen to ani ti in he dan hi India mel ti chetu ani bokti security force an ka hlumte vuina asoi chuak khial Nagaland CM chuan Special Armed Force khian sipai te chu arrest warrant omloin civil mi te man theina in dap sak le tha theina hial ape ani heti lai hian security force te chunga action lak le na tur aom lo thung dan le thu pek palzu na thlen tu zo kani ati ani CM chuan oting khobula civil mi tam tak tha an ni chu adem thu soin thi chung te an tur pui thu le liam tur te an dam le thuai adu sak thu asoya SIT in thil thlen dan hi achui dona dan ang takin ro rel ani ang ti in mi pui te chu in beng daya boruak mon om siam turin angen ngal bokani dan sakai ti asoi thin Special Armed Force Power Act nuaya hian sipai te chu thil dik lo nia anrin lelte man le ka theina thunei na pek an ni a sarkar lai puin arem ti pui ani lo chuan sipai te hi thu boi siam sak thei an ni lo bok ma se heti chung hian Nagaland a poi khoi na thlenga wang hian Nagaland Police te chuan civil mi te kap tu army unit chu tumreng wanga tual thata puin tual tha thu boi an siam sakani India marchak zirlai pol in telkom North East Student Organization ne so chuan Nagaland security force te poi khoi na lian tak athlen nuwa sarkar lai pui hne na sipai hne na thunei na sang pek na Armed Force Special Power Act chu marchak biala tanga lip turin an ngen ne so chuan hemi chungcha ngai hian thu chua siamin marchak mi puite an ngai tua
an that na tur an du tak zet ani chuan dan sakei ti a soitrin Armed Force Special Power Act hi marchak bial atang an hlip tur ani anti he dan hi li ani lo chuan marchak bial mi puite chu enran an ni zel don ani anti bok sarkar lai pui chuan marchaka muanna a oma du tak tak lawa sipai hne na thunei na sang tak an pek mang hian hel laka be pui thlak chuan lama mangin ram lei lungfa te chu o chua theilowa obbe an tum nia an ngai thu ne so chuan an soi bokani ne so ba ka hian civil society group right activist le political leader rang te chuan marchak bial mun thren khata Armed Force Special Power Act man me clip turin sarkar lai pui an phut ngal bok Armed Force Special Power Act clip tura phut tu te jinga hian Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma po atelani Armed Force Special Power Act hi Assam, Nagaland, Manipur le Arunachal Pradesh Changlang, Longding, Tirap District le Assam Border Bula Police Station pariat huam chunga tuna hian man me kani Nagaland Chief Minister Nefiuria chuan Armed Force Special Power Act po sei ani zel chungchanga sarkar lai pui chu sei selin kumtinin sarkar lai pui chuan Nagaland chu rambuai disturb area ani ti in Armed Force Special Power Act hi apot sei zia helpol te chuan inka hai puangin remna kongjonga inbiak na po antel to a engwangin nge he dan hi po sei ani zel ti in alom lo thua soibok National Human Rights Commission NHRC chuan Nagaland Army Paria Commando ten be puyan thlang na an film khur lo awanga civil mi engomozat an tha chungchanga sarkar lai puile Nagaland sarkar chu hriat tirna ape NHRC chuan thotan ni country tirna hi Defense Secretary Union Home Secretary le Nagaland Chief Secretary baka Director General of Police tena apea sarkar ruk chu ngein he thil thleng chungchang report kimchang peturin a hrilani Commission chuan security force te chuan hel kai noya be puyan thak le an malang na a ma atangin film khur takin ruah manna fel tak an siam turani ati he thil thlenga wang hian Assam Rifle Camp be ani pha civil mi te la sipai te inkara boina chuakin liam tur le nunna chan te an ombel pha ani ati bok report thelu tura hian thil thlen dan chui tu special investigation team thil chui dan te sipai ten an ka hlum tak chung te hne na jang na dom na pek zat te liam tur te en kol an ni dan le he poi khoi na thlenga mo phur tu apu te thu buai siam sak chung chang po thelu tel vek turin ati bokani